Valeu. Saba ambulans ko na panuay valelebu na matangay ambula talachunga na turangai toke unisanggiwa ambula talachunga na biwakani damai do wata chinguna kabinisnge binandindai damai garaba chinguna itabi chungani biwa torata taki ena kena bise mai sa chinguna be kai garaba no matentu wata kena be kai na garaba boli ena nonda be indiala ni bono baturang isambulo binakana leoni koro kumni kere sarana ba leslesi ke kimni nanda uba ngatangeli kanda mai marau ta tigo endai endu na loloma tambada vai toki wa endu na nonda turang ni koro kanda utei telenga wa bisnis sanu kita wi ndokai meu mai solieti ko endu na katabila ni tei se trekta we ya parama na somia kawa tokai na non bisnisi me na somia farm fresh enterprise na be toko ni ilavo ni be buke we ira na don bisnisi se toke business support fund kawa ilavo taka na tambada vai toke matambose ni be ka vai toke obina kata me warita ko ngai matai ni ngauna me mai didikina na kena vai ilavo taki ni bisnis go kila ni a didi boli mai ka tengu mai na matentu do bata vida na be ka ni be buke lo chumekina ngole chigu mai na nonda buke na be ka na nonda be koro sama sangai talar to bibu na tambada ni ngele maroi to bibu ka talchunga na merchant finance kota ke na FDB na ilavo sulia mai na matentu ka rota chuguni tol na milioni we ira ravanga taka senga na kena interest na loma ni rua ki tol na mbaki yongo ngo na numi lorai ni mai lebu chiguna ngangandre chiko sana nu mana tambada ito ke me kreta la matentu me sulia tale ni sona ilavo mera ni buki kenda pa enta sana bandire dina ta sa chiguna ka binani ko o Mr. Prama na sumia eno nei tabi ngai di ono do luli mananrau kano nei tabi na matambose we kabo to ke e rona rosunga bulko londo luli mananrau klani kena so ke de na misi ni to itu mango bia rota chikin tol sunga bulko londo o klai da bandine dinataka ke o sana lago na buturara ni titi ento to na be ka ento ba tao ta ba le una ngona enta bina kata kina me enta banga ta na misini ngai seng mate be dala chikina na no dai tu ba ta kina ka enta bina kata ka ni senga mai de ba dala ba ndua no dai tu ini sa rawa chimengo ni ta ka ni ro ni mai to talento na kala na ba bina kata ka no to garaba se banga ta na no tangeli na ito ke business support fund ito yung utaki me buke ira ano ang ni bisnisi merarawa nira pakalibutakan ano ang bisnisi pakalibutakan ano ang rambula pakilabo warambaliutakan ano ang matanggaling bisnisi weso utaka talangan ano ang landim may na patabatan ni bisnis lalai kinandua elibudak sara na singa indai esenga walenga ninda mai marau takakina na soli ni katabila se trekta ia kena bandina dinataki
ni rawa ni ko pakaburan bisnisi ena kena pangangata ki pakabinaka nanonda yaumbula na sasanga ni tambadaka kena matambose ni taukei esenga walanga ni kani rawa ka pakilabo ya embaleta na kena batora idakata ki na panua kena nonda kawa ena beisinga ni mataka me baka ninda wana numatiko nambula nindo na turang bale kay biti ena singa sa tebu ena singa dendai me ato na singa ni mataka kabaw tukai me o ratu selala sukuna enta baka na numikina ena vida na kambimbi ena non rambula ena non radaka baku koa ena non rabaruta kikenda baka binaka kena nonda baka torra i takataki na leo ni vanua e na buku ni bei baka sautu taki. E ra bei baka na numi bei kenda ni nonda butu ni au e tikunga e na nonda yombula. Me baka enda sama i baka dinataka tu endai. Au bia baka tau taki irara na leo ni bubale na inasomia Farm Fresh Enterprise. Ena non rasa sanga kena bosoti tiko na ndrendre ni bangara katabila mai tumba me mai bebu ketiko ena titi me doba mai endai kandosa rawa ni baka ngata kina na mundo katabila bo go esa rawa telenga ni sala ni bebu ke ni bure ilabo ena kena didi ba kita le ba bisnisi na katabila bu ena non rabukei na non da dautete kibe kamni na tambangoni ena rawa ni ba kamuri ya prama muni tiko nga ena koro garabati ko na itabi ni bonua ka ba bure la botalenga mai na be bukei e bangolei ya nimbai kemuni elebu na kabinaka etiko ena titi ba bisnisi kana rawa ni obaka bota ena vatora idakataki nimbula se well-being wakabure dakadaka se employment wakabure labo se financial security oba binubina talanga ena vanua kena bubale ena buku ni beito koni kena bai baka tumbu taki me baka enda sarava endai endua nga etiko na panua asama isoli endua nona misini se tractor menda tomana tiko na daka wata me banga taka ba binaka na gele me rawa ni tarvata endua na panua kokoa nimbula baka ilabo kamerawa nindua na kena indibi ni dava na nonda mai tiko walegaleka na burabura hulangi enda mai tiko wawa ulikina binaka balebu kamenda kalunga tiko na bonua walelebu e matangai watalanga kina na bonua obuni sengiwa kena bubale kakalunga tatalenga bubale na nasumia Farm Fresh Enterprise autor nangonongo me uba bina kata kenda ando ni beito kon endo ngole mai me mai tokona endua na nonda we kanda santara den sa taura na kala me to soani na burabura ni kena banga tag nangele burabura ni bandur bisnisi ko ni taka nindo na ngoni salango ena be fa unge tsara ba lebu weekend sa waraita weekenda turango na sumia na be kairon rawachi ninda tiko bulinga na koro ko ni taka ni sanaroni buke kenda yani narawa ni vida na bagi mengo santana vida tala ron reda tale vida na tambangoni ni rasa tudake mera reda yani na be buke ni matin tu meroni mai bulan taka se ba to reda taka non tatiko na deli bonua se non da be korkor
Au taura tiku na ngona pinakang ko, me maindu ar tiku na kubo sa leka ena buku ni dau leilai dau sa tiku me kina no muni matentu kena tambata dai tokei. Me bala te tiku na non daba torre dai taki. Sa tiku yana kena liu.